ni ati gavana Mutuma Ntoi-Thinkya na ejanite mukana kiri baria bajukite mundajwa kieni kia mao akiuga bakajukirwa itagare rito ria kiwatho augite thirikari ni athurite nkuruki ya milioni 250 cia gwaka kieni kiu na thirikari yawe etetikiria kioto kia mbeu mbithi kithirwa gikiangaratanwa Tony Kathenya na Nteto Nkuruki. Gavana wa kaunti ya Meru Mutuma Ntoi-Thinkya leo ni umilitina kunenkana mukana kira ntubala batonyete na kujukia kithaka ya kieni kia michetho kia mawa. Gavana Mutuma aluga ntukujaone kinyite muthia na thirikari ya kaunti ya Meru igatigera ne kumenyera ithaka jonde jia muingi. Ndirenda kubwira ntuko cienu ni thiri nitwe tubatere gukari ithaka bia muingi turi county government. Ora His Excellency President yawire kabo katia kithaka kia muingi itwete to borita kuo either na lazima kana willingly na ni wanenkoboa. Kuringana na gavana wa kaunti ya Meru, thirikari nene gwitukira ministry ya ugiteri nenenkanirite milioni 250 jia wakibwa kieni kia michetho kia mawa na bota thirikari ya kaunti ya Meru batetikire muradi ujolele iguru nontu bantu banini bala bena tamaa ya migonde ya muingi. Ministry ya Defense yena milioni 250 cia waka Maua Stadium. Na nonto thirikari yetu ya county twina responsibility ya gukuria yewa na ku encourage talents, gukura kwa talents cia wa youth. Na ito kuona talent ora gukuria anto bakagea mbecha bakagea network baka exposed totereka anto muno vijana ba igembe bati wanyuma kana vijana ba Meru bati wanyuma nonto bakwethira kuri anto bena appetite ya ithaka bia muingi. Gavana Mutuma kerethigete kiume tuthiete thirikari na atongore bangi ba kaunti ya Meru bakathithia walaniria bwa muingi mbele ya mubango jo ucokia kithaka giki kwithirwo kiambiria. Nao kagitaka gavana wa kaunti ya Meru nethiite na mbele kuringira ndebe mubango wa kibwaga ya rais na kieni kia ndege kaunti ya Meru na kuga muradi ujo kethiro wa kigundi kinene kiria kariba kaunti ya Meru. Kinyoka ethira ne iyeyete kwaka Meru ritena ngui tubatira witikiria becha yu ikeya Meru nonto mo Meru augire kili kia muchie kiteaga bia kuoga achoka uga bie musie biteo kabi nende a Meru nteko menya kethira katura ulelo Nteto yi na to area kuyukia mbecha isi state loan tokiwa isi yake sibitari otere mbecha cia ministry ya interior ika relocated sieta kire ministry ya health, ministry ya interior niyo yaka state launch, ministry ya sport niyo igatutethia waka kiani kia michetho kia golf course. Kuma muji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya.